Inilah rekaman amatir yang memperlihatkan BMP-2M Rusia secara barbar beraksi di Kremenaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 18 Februari 2023. Kendaraan tempur itu menembaki posisi pasukan Ukraina di sekitar hutan. Dalam keterangan unggahan disebutkan BTRD dan BMP-2M dari Resimen Serangan Udara ke-237 Rusia sedang bekerja di area Kremenaya. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran, namun tidak dirincikan total kerugian dari kedua negara tersebut. Selain di Kremenaya, tentara Kremlin juga mengklaim berhasil mengalahkan pasukan Ukraina di permukiman Novoselovskoye di Luhan, Sadapsnoye, Masyutovka, dan Krakmalnoye di wilayah Kharkov. Ответ! Приготовиться к бою! Короткий очередяй по противнику! Огонь! Левее! 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 Правее! Откат! Откат! Темп малый, осколочно-фугасным огонь. Влево. 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 Влево, влево еще. Пониже. Пониже. Влево и пониже. Все влево. Все влево. Вправо давай, вправо. Хорош, хорош. Бля, ну... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.